Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 169 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. En dit ons is bezig met die Heilige Quran by Imam Baker. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Ons is bezig, episode 169, hoofstuk 8, vrywillige gawes, Surah 8, Surah Al-Anfal. Afdeling 7 van hoofstuk 8. Vyand se krag het verswak. En toe die huigelaars en hulle, in wie se harte daar 'n siekte was, gesê het, hulle geloof het hulle bedrieg. En wie op Allah vertrou, weet dat Allah werklik almagtig, allerwys is. En kon julle maar sien, hoe die engele die ongelowiges ombring, en hulle gesigte in ruwe toetakel, en sê, smaak die straf van verbranding. Dit is wat julle hande vooruit gestuur het, en omdat Allah nie onregverdig teenoor sy dienaars is nie. Soos die geval was met die volk van Farao, en diegene voor hulle. Hulle het nie aan die tekens van Allah geglo nie. Daarom het Allah hulle vir hul sondes gestraf. Voorwaar, Allah is kragtig, streng in die vergelding. Dit is omdat Allah nooit tegens wat hy aan 'n volk bewys verander nie, totdat hulle self hul eie toestand verander, omdat Allah alles horend, alles wetend is. Allah will never change the condition of a people, I nearly slipped there, astaghfirullah. Allah will never change the condition of a people unless they change what is in their own souls, right? Soos ook die geval was met die volk van Farao, en diegene voor hulle. Hulle het die tekens van hulle Heer verloon. Daarom het ons hulle om hulle sondes se onthaalwe verdelg. En ons het die volk van Farao laat verdrink. En hulle was almal kwaaddoeners. Waarlik, die veragterlikste van alle lewende skepsels in die oë van Allah, is hulle wat nie glo nie, omdat hulle nie wil nie. Hulle met wie u 'n verbond sluit, en wat telkens daarna die verbond skend, en hulle vrees nie vir Allah nie. Daarom, as u hulle in die oorlog agterhaal, jag die agterstes uitmekaar, sodat hulle 'n les mag leer. En as u verraad van 'n volk vrees, werp dan hulle verbond met 'n gelyke maat na hulle terug. Voorwaar, Allah het die verraaiers nie lief nie. 169, 170. Please join me in the next episode, which is episode number 170 of chapter number 8. Stay well, look after yourself. Please remember to subscribe, follow, make some comments. The main thing is please share this knowledge with others so that we can share the light, and you can also get additional sawab by the grace and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Not only these programs, but any good programs that you get, whether it is the hadith or Quran or any important sayings, motivational sayings or inspirational thoughts, please share it with others. And in this way we can share kindness
and we can make a difference in the lives of others. Remember that everyone is going through some or other form of difficulty, and it may just be that on that day you are kind to someone, or in a traffic jam you allowed someone to cut in front of you, or at a shopping counter you spoke nicely to the customer, or you did a random act of kindness, and you don't know how powerful your action may have been for that person, because that may have been just the thing that that person needed on that day. Look after yourself. Alhamdulillah Rabbil Alameen.